धन्यबाद होग्रोबाय बाथ्रा जाहैबाय जोंनावहाय दा मोनसे माने बुजिलायनो एसे माने मा होनो बेखौहाय गावजों गावनो माने खायसे होनो बड'लेण्ड खायसे होनो दुवारान्चल जों मानि जोंनि दुवारान्चल प्रदेशखौ बिनांदों बड'लेण्ड मानो बिया दा बेफोरखौ लानानै जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसन खेंफोरथि होनो नागिरदों जे बड'लेण्डआ मानो जों बियाखै मानो दुवारान्चलखौ जोङो लानानै आवगायगासिनो दङ बाथ्रा जाहैबाय बावैसो सिगां जयन्ती खातार सारा एक्स बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा फंसे बाथ्रा होनलांदोंमोन दा जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखौ मा बुजिखो मा बुजिदिया जों बुजिला बिथाङा होनदोंमोन जे आर्टिकेल 2(3)आवहाय जे रायजो दाग्रा दफा नम्बर बे आर्टिकेल 2(3)आव ट्राइबेल बिलागुर कारणे एको कथा लिखा हुआ नाय होनना बुंदों बा लिखा नाय दा बे खोथाया सैथो बे खोथाया सैथो जे आर्टिकेल 2(3)आव ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि जेबो एखुथायै लिरनाय गैया दा बे बाथ्राखौ बड'फानि उनाव बिमानि रावै गुवारै बुजायनानै होनो जुनै बर'फ्रा माने मावरिया गथ'फोर बादि जानानै थाबाय जिखिया जा खायसे बुजिनो नाजादों बाथ्रा जाहैबाय आर्टिकेल 2(3)आनो जाहैबाय नोंनिया आलादा रायजो इउटि दाग्रा दफा बेवहाय एखुथायै ट्राइबेलफोरनि बा नन ट्राइबेलनि बा सोरनिबा जाति कमिउनिटि बिसोराव जेबो बाथ्रा लिरनाय गैया बिनि इन्टारप्रिटेसनानो जाहैबाय इन जेनेरेल इनक्लुसिभलिसो दा बड'लेण्ड सोदोबा लिंगुइस्टिक बेसिसआव बड'लेण्डब्लाबो बिनि इन्टारप्रिटेसना बे जे बियो एक्सक्लुसिभलि मोनसे बड'फोरनि मोनथायखौ एक्सक्लुसिभलि एखुथायै मोनथायखौ बुजायो दा जों बेखौनो होनदों जुदि आर्टिकेल 2(3)आव ट्राइबेलफोरनि जुनै बा ट्राइबेलफोरनि एखुथा भाबैहाय जुदि मोनथायनि आलादा रायजो इउटि मोननायनि बाथ्रायानो गैयाब्ला भारत सरकारा जोंनो बोरै आलादा रायजो दानानै होगोन मानोना बर' राभा खासि जयन्तिया गार' मिसिं लालुं कसारि बेफोर ट्राइबेल सोदोब दा बे ट्राइबेल सोदोबखायनोथ' जोंनो माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होदों बा नोङो राभाफ्रा ट्राइबेलखायनोथ' राभा हासं होदों थारमाने 6 सिडुल संबिधाना आलदा आरो आर्टिकेल 2(3)आ आलदा बिनि डिफारेन्सखौ बुजिनांगोन बिनि पार्थक्यखौ बुजिनांगोन जे ट्राइबेलफोरनि जुनै मा मोनथाय दङ बियो 6 सिडुलावल' दं 6 सिडुल काउन्सिल माबायाव 6 सिडुल संबिधानाव दा बे 6 सिडुल काउन्सिलनि जोबथा राजमुखुदानो जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया बयनिबो जौसिनानो जाहैबाय सिंहासना 6 सिडुल एरिया बिनि गोजौ गैला जायनि जुनैनो 27 जानुवारि 2020आव जोंनि बिनिया ट्राइबेल सोदोबखाय एक्सक्लुसिभलि ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ एखुथायै बिनायखाय बे जिनिसखौ कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन टु दियार डिमान्ड्स होननानै लिरदों नोंथांमोननि बिनाय बड'लेण्ड सोदोबा जे दिनैनिफ्राय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ टु दियार डिमान्ड्स होननाय बाथ्राखौ लिरना हरदों दा बे बिथिङै नोंथांमोना नायनो हागोन मेघालया 1952 अट'नमास काउन्सिल मोनदों खासि जयन्तिया गार' हिल्सआ 6 सिडुलाव हाबखांनायनि उनाव जेब्लानाखि बिथांमोननि इउटि आलादा रायजो मोननो लुबैदों बिथांमोना गावसिनि बिमुंखौ दोनथ'लायनानै एक्सक्लुसिभलि खासि जयन्तिया गार' हिल काउन्सिलखौ दोनथ'लायनानै मानोना आर्टिकेल 2(3)आ ट्राइबेलनि खोथा लिराखै दा बे आर्टिकेल 2(3)खौ फल' खालामनायनि जुनै बिथांमोना इनक्लुसिभलि मेघालया बिमुङै बिथांमोना रायजोखौ दानानै लानांगोन बे मथे मेघालया माने जोमैनि रायजो एबर्ड अफ स्काइ मेघालया माने बादलगि निवासि बा रायजो एसामिसाव बुंनो थाङोब्ला मेघर रायजो बर'नि बुंनो थाङोब्ला जोमैनि रायजो बे रोखोमैसो इनक्लुसिभ सोदोबै जायो जेनेबा बर'फोरनियावबो ट्राइबेलफोरनाव इनक्लुसिभ सोदोबफोर दङ जेरेखम हमना लादो क'क्राझार चिरां जमदुवार नारखोबिल थुक्सिबिल बाथाबारि गयबारि औवाबारि बेफोर सोदोबफ्रा इनक्लुसिभ दा बेखौ खालामालासेनो जोंना बड'लेण्ड जेब्ला बिनो थांबाय बियो बड'नि अधिकारखौ एखुथायै मोनथायखौ बुजायो बड'लेण्ड माने मा बड'लेण्ड हा बड'लेण्ड रायजो बड'लेण्ड गासिबो दा बे रोखोम अधिकार माने प्राप्त खालामनो थांनायावहाय एक्सक्लुसिभ जानायाव जोंनि जे डिमान्डआ 27 जानुवारि 2020आव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ लिरजादों लोगोसे जाहैबाय नोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' न'खर रायजो सोरजिनायनि बाथ्राखौसो होनलांदोंमोन जे लामाजों थाङोब्ला जे न'खर रायजो सोरजिनायनि सिमाङा जाफुङो बे लामाजों जेरैखियालाबो सोलो बोलो बाहायनानै जोबथा सोलो बोलो बाहायनानै
जेरैखिब्लाबो न'खर रायजोखौ सोरजिनांगोन दा ओंखायनो जों होनदों नैबे दुवार ओनसोल कनसेप्टआ हिस्ट्रिकेलि लिंगुइस्टिकेलि कालचारेलि बियो इनक्लुसिभ बेखौ गासै जाति भाषा धर्मनि मानसिफ्रा अबजेक्सन होनो हाया बा एक्सेप्ट खालामनो हायो दा बेबादि रोखोमैब्लासो दिल्लीया आर्टिकेल 2.3 मथे एक्सेप्ट खालामो मानोना आर्टिकेल 2.3 आ 1956 आवनो एमेन्डमेन्ट जादों 7 दा एमेन्डमेन्ट होनो दा एखुथायै मोनसे जाथि हारिनि जुनै आरोबाव जुदि एक्सक्लुसिभलि एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोरनोबा गोदान रायजो दाना होनांगौब्ला दानि गोदोनि 500निबो बांसिन फ्रेन्चनि स्टेटफोरजों लोगोसे आरो बिभिन्न भारतनि 1500निबो बांसिन लिंगुइस्टिक लाइननि सुबुं माहारिफ्राबो दावराव जाफाजोबगोन बे बिथिङै भारतआ मालाबाबो बे रोखोमै आलादा एक्सक्लुसिभलि रायजो दानानै होनो हाया दा ओंखायनो जों बुंदों नैबे दुवार ओनसोल प्रदेश बा डिजिपिनि जे कनसेप्ट बेनो थार लामा दिल्लीसिम सहैगोन आरो जोंनि मोनथाया थाबनो जाफुंगोन मानोना नोङो बे सोदोबा इनक्लुसिभलि गासै जथाय हारि माहारिखौ लानानै आवगायनो हानाय मोनसे दल गोजोन धन्यबाद बे खोथाया बे कुइसना बिराद मोजां जादों सोंनाया बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोननि जे कामतापुर बा कुचबिहार रायजोजों डिमान्ड खालामदों बेयो सैथोथा दङ बिथांमोना 1949 नि 8 आगस्टनि मार्चार बिथांमोना मोनसे समाव कुचबिहारा माने प्रिन्सलि स्टेटमेन्ट नायला बे प्रिन्सलि स्टेटआ मोनसे समावहाय भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव 1949 आव मार्चार जादों दा बे ग्राउन्डआव बिसोरो बिदों आरो बै समाव बिसोरनो सिक्रेट पर्जायनि मोनसे होनाय जायोमोन प्रिन्सलि स्टेटफोर जायफोर सामिल जायो भारतजों माने सिक्रेटनि मोनसे रायजो होनाय जायोमोन दा बे ग्राउन्डआव खिन्थु जे बिसोरो प्रिन्सलि स्टेटनो बे समाव मार्चार जानायाव जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्टखौल' सामिल खालामनानै होनाय जागोन होननानै बेबो खोला पार्टखौल' सामिल खालामना होनाय जागोन लिरनाय दङ खिन्थु आनलिमिटेड गलपारा गोदोनि डिस्ट्रिक्टखौ जे सरजाबगोन होननाय 1949 आव लिरनाय गैया दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनाबो नैबे दुवार ओनसोलजों प्रटेस्ट बिनाया बिसोरनिया 28 आगस्ट 1949 जोंना जाहैबाय 8 आगस्ट 1949 दार्जिलिंआव मार्चार जादों जोंना 20 दिन सिगां बिसोरनि सिगां बे हाया दुवार्सनि गोजा बे हालामा खिन्थु बेखौहाय सिगां बड'लेण्डबो होनामोन उदियाचलबो होनामोन दा राजबंशी भाइफ्रा बे ग्राउन्डआवनो होनगासिनो दङ बे कामतापुरनिसो हा मानोना नोंसोरो जोंनि हायावसो दा लुनानै दङ बा बे गासै एलेखा जोंनि होननाया दा ओंखायनो होनदों जोङो उदियाचलजों बा बड'लेण्डजों कनसेप्टजों बे दानि कुचबिहार बिनाय जायफोर कामतापुर रायजो बिनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो बादा होनो हाया बड'लेण्ड कनसेप्टजों खिन्थु दुवार्सनि हालामजों दुवार्सनि जे लेगेसि दङ जोंनाव मोनथाम दलिल दङ लेगेसि 1865 1910 1949 बिथांमोनाव दङ खालि 1949 आव एग्रिमेन्ट जानाय मोनसे लेगेसि बेखौ लानानै बिथांमोना गोदान रायजोखौ बिगासिनो दङ दा ओंखायनो होनदों जोङो दुवार ओनसोलनि बे दुवार प्रदेश कनसेप्टजोंल' बिथांमोनखौ जों होबथानो हायो আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে কিছুমান বস্তু চালিজাৰি সংবিধানৰ কথা আছে চালিজাৰি চাব লাগে যে বস্তুটো আমাৰ বড়ো মানুহবিলাকে মানে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বস্তুটো হৈছে যে সেইদিনাখন এজন আমাৰ চিনিয়ৰ জন ইণ্টিকাটাৰ ছাৰে কৈছিলে যে আৰ্টিকেল 2.3 নম্বৰত ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে একো কথা লিখা হোৱা নাই বা লিখা নাই তাৰমানে আৰ্টিকেল 2.3 হে ইউনিয়ন টেৰিটৰি অথবা আলাদা ৰাজ্য ষ্টেট যিবিলাক ডিমাণ্ড দিছে সেইবিলাক ডিল কৰে তো এতিয়া কথা হ'ল আৰ্টিকেল 2.3 যদি ট্ৰাইবেলৰ বিষয়ে যদি এটা কথা বা এটা সেন্টেন্স যদি লিখা নাই আমাৰ ডিমাণ্ডটো হৈছে বডোলেণ্ডটো নো ডাউট এইটো লেংগুৱেষ্টিক বেচিছত বডোলেণ্ড কিন্তু ইয়াৰ মানেটো হৈছে এক্সক্লুচিভলি এটা জাতি কমিটিৰ অধিকাৰৰ প্ৰাপ্যটো বুজাই আছে এক্সক্লুচিভলি এতিয়া 6 শিডিউল সংবিধানটো বেলেগ আৰ্টিকেল 2.3 টো বেলেগ এতিয়া বড়ো ৰাভা গাৰো হাছং মিচিং লালুং কছাৰী এইবিলাক গোটেই ট্ৰাইবেল জনজাতীয় শব্দ হয় এতিয়া ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণে বডোলেণ্ড শব্দটো যেতিয়া মানে এক্সক্লুচিভলি ট্ৰাইবেল ৱৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে শব্দ হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানে কি দিব 6 শিডিউলৰ ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণে মৰ্যাদা আছে কিছুমান সেইমতেই কাম কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ বডোলেণ্ড শব্দটো ট্ৰাইবেল শব্দ হোৱাৰ কাৰণে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যিবিলাক 6 শিডিউল সংবিধান আছে সেইমতে হায়েষ্ট মৰ্যাদা হায়েষ্ট মানে ৰাজমুকুট যোনটো নেকি 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ ওপৰত নাই 6 শিডিউলৰ সংবিধানতে নাই তো আমি দিল্লীকেলৈ বিয়া পাইছোঁ
দিল্লীটো বেয়া পোৱাৰ কোনো কথা নাই। গাৰ্জেনে আমাক দিল্লীয়ে যি ট্ৰাইবেল শব্দৰ কাৰণে যি বিচাৰিছে আন্দোলন কৰি আহিছে 67 পৰা 2021-22লৈকে যিখিনি আমি আন্দোলন কৰি আহিছে BSc BTC BTR তে সেইমতে 6 শিডিউলৰ যোনটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেইটো হৈছে 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ ওপৰত আৰু সংবিধানত নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি আমাক আলাদা ৰাজ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি বা অট'নমাছ যদি ষ্টেট লাগে আৰ্টিকেল 2-3 কি কৈছে? আৰ্টিকেল 2-3 ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো এইটোৱে যে ইন জেনেৰেল ভাৱে ইনক্লুচিভলি যদি হয় তেতিয়াহে আৰ্টিকেল 2-3টো ডিল কৰিব। এতিয়া আমাৰ ডিমাণ্ডটো বড়োলেণ্ড এইটো ট্ৰাইবেল শব্দ হয়, সেইটোতো আৰ্টিকেল 2-3 যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কৈ আছো আমি আৰ্টিকেল 2-3টো 1956 হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে 7টা এমেণ্ডমেণ্টত এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো এইটোৱে হৈছে, ব্যাখ্যাটো এইটোৱে হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও ৰাজ্য দিয়ে, নতুন ৰাজ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰিব, কিন্তু ইনক্লুচিভলি হ'ব লাগিব। গোটেই জাতি ভাষা ধৰ্মৰ মানুহবিলাকক মানে ছাপোৰ্ট দিব পৰাকৈ লিংগুইষ্টিক লাইনত বিভিন্ন লিংগুইষ্টিক লাইনৰ মানুহবিলাকক ছাপোৰ্ট দিব পৰা যদি এই নমেনক্লেচাৰটো যদি হয় বা যোনটো ডিমাণ্ড ৰাজ্যৰ ডিমাণ্ডটো যদি সেই মৰ্মে হয় তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষে আৰ্টিকেল 2-3 মতে ডিল কৰিব। এতিয়াতো আমি বিচাৰি গৈছোঁ বড়োলেণ্ডটো ট্ৰাইবেল শব্দ হয়, তো ট্ৰাইবেল শব্দৰ কাৰণে কি আছে ভাৰতৰ সংবিধানত? 6 শিডিউল কাউন্সিলে হাইষ্ট। সেইকাৰণে 27 জানুৱাৰী 2020 কম্প্ৰিহেনচিভ ফাইনেল সলিউশ্যন টু দিয়াৰ ডিমাণ্ড বুলি লিখা হৈছে। এইটো কথাটো সত্য। জন এন টি কাটাৰ যোনটো কৈছে এই কথাটো সত্য। আৰ্টিকেল 2-3 কোনো ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে এটা চেণ্টেঞ্চো লিখা নাই। তো এই কথাকে আমি বুজাই আছো আমাৰ বড়ো মানুহবিলাকক যে কথাটো হ'ল এনেকুৱা, উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পিছৰ পৰা এইখিনি কথা বড়ো ভাষা দি ভালকৈ বিস্তাৰিতভাৱে বুজাই দিব পৰা মানুহ আমাৰ ইয়াতে নাই। তথাপিও কিছুমানে বুজিব চেষ্টা কৰিছে। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই কি কৈছে? উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই কৈছে যে আমাক হোমলেণ্ড মানে নিজা এটা ঘৰ যিকোনো প্ৰকাৰে সৃষ্টি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ নমেনক্লেচাৰ যিয়ে নহওক, নামাকৰণ ৰাইজৰ নাম বড়োলেণ্ড বা দুৱাৰাঞ্চল বা যিয়ে নহওক, যোন ৰাস্তা দি গ'লে সংবিধানে আমাক এলাও কৰে। সেইকাৰণে আমি দুৱাৰাঞ্চল যোনটো আমাৰ প্ৰদেশ DGPয়ে ডিমাণ্ড কৰি আছে, ইয়াৰ মাটিৰ গোটেই এলেকাটো দুৱাৰ্ছ বুলি কৈছিলে, ইয়াৰ লিগেচি আছে 3টা। সেই মৰ্মে বিচাৰিছোঁ আমি ইনক্লুচিভ হয়, বিস্তাৰিত শব্দ হয়, এইটো সন্মিলিত শব্দ হয়। সেই ৰাস্তাটি গ'লে আমি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যোনটো সপোন আছিলে হোমলেণ্ড ডিমাণ্ড কৰাৰ যোনটো যেনেকৈ হওক অসমৰ পৰা ছেপাৰেট হ'ব লাগে সেইটোকে আমি দেখাই আছোঁ। তো আমাক বেয়া কিয় পায়? আমি হ'লেতো বড়োলেণ্ড যদি শব্দ দি যদি ট্ৰাইবেল ৱাৰ্ড দি যদি হ'ল হয় আমিও বড়োলেণ্ড বিচাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আৰ্টিকেল 2-3 দফাটো ডিল কৰে ইউনিয়ন টেৰিটৰি বা ফুল ফ্লেজেড ষ্টেটটো। তাৰ বাহিৰেতো আৰু বেলেগ সংবিধান ধাৰা নাম্বাৰটো ডিল নকৰে। এতিয়া আৰ্টিকেল 2-3 যদি ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে এটা চেণ্টেঞ্চ লিখা নাই, ভাৰতবৰ্ষই আপোনাক কেনেকৈ বড়োলেণ্ড শব্দ, ট্ৰাইবেল শব্দ, জনজাতীয় শব্দ দি কেনেকৈ আলাদা ছেপাৰেট ষ্টেট দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ বড়ো মানুহবিলাকক যে আপোনালোকে সংবিধানটো পঢ়ক, অলপ ভালকৈ বিবেচনা কৰক, যি ভুল হৈ গ'ল। এনেকুৱা এটা জাতি কোনোটি বিশেষৰ নামত ভাৰতবৰ্ষই আজিৰ দিনত নতুন ৰাজ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি দিব নোৱাৰে। তেনেকৈ হ'লেতো আগৰ যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে 500টাতকৈ বেছি আছে ভাৰতত, আৰু লিংগুইষ্টিক লাইনত 1500তকৈ বেছি নানানটা জাতি ভাষাৰ মানুহ আছে। সিহঁতেও আকৌ গণ্ডগোল লগাব যে আমাকো ৰাজ্য লাগে। সেইমতে বড়োলেণ্ড দিছে, যেতিয়া গোৰ্খালেণ্ড লাগিব, ৰাভা হাছং লাগিব, ডিমা ৰাজি লাগিব, খাচীলেণ্ড লাগিব, গাৰোলেণ্ড লাগিব। সেই বস্তুবিলাক প্ৰযোজ্য নহয়। তাৰ মানে সাপো মৰে লাঠি উঠা মাহে ভাৰতবৰ্ষত নতুন ৰাজ্য হয়, ডেভেলপমেণ্টো হয়, দেশো থাকে। সেইমতেহে ভাৰতবৰ্ষই ৰাজ্যবিলাক গঠন কৰিব। আৰু জন এন টি কাটাৰ ছাৰৰ নিজৰে ভুল হৈছে। সিহঁতৰ এক্সক্লুডেড সংবিধানৰ ইনচাৰ্টেড আছিলে NC হিলছ, পুৰণা নামটো 1952 যোনটো কাউন্সিলত, আৰু এইফালে আছিলে মিকিৰ হিলছ। তাহাঁতে কি ভাবিলে 1995 সিহঁতে ডিমাণ্ড কৰিলে, ৰিনেম কৰি পেলাই কি কৰিলে সিহঁতে বোলে ডিমা হাছাও লেণ্ড, এইফালে বিচাৰিলে কাৰ্বি আংলং লেণ্ড। এতিয়াতো এক্সক্লুচিভলি জাতি কমিটিৰ বিশেষত আহিল, কিন্তু আগৰ নামত যদি কম্প্ৰাইজিং যদি একেলগ হৈ যদি অট'নমাছ ষ্টেটটো বিচাৰিলোঁ হয় আজিৰ দিনত পাই গ'লোঁ হয়। সেইকাৰণে মেঘালয়, খাচী, জয়ন্তীয়া, গাৰো হিলছে 1952 সংবিধানত ইনচাৰ্টেড 6 শিডিউলত সোমোৱাৰ পিছত 6 শিডিউলৰ 20 পেৰা পাৰ্ট 2ত সংবিধানত ইনচাৰ্টেড হোৱাৰ পিছতো সিহঁতে দেখিলে আমিতো 6 শিডিউলৰ মতে পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমাক লাগে আলাদা ৰাজ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি। সেই